Urimi wa makorobia ma Hass no uthiite na mbere kuhimbirio ni arimi aingi guku kaunti-ini ya Murang'a, guku thogora wa ikorobia riri thoko-ini ugithie na mbere kwagira, undu uria ucungiririe andu aingi gukorwo makiingirira urimi uyu. Alice Muhithe na turimaga makorobia maya tondu ni mega muno, ni matuteithagia na mena bei njega, nikio turarima guku. Macio mangi ma hau kabere matihana ta maya ni mega muno tondu ni ma Hass. Ma mena market nikio turamarima. Maritwa njitagwo Jane Wanjiru na ndi murimi wa ikorobia riri ria Hass, na no nyende kuria arimi aria angi matitirithie urimi uyu wa ikorobia riri ria Hass ni tondu rina bei gukira ikorobia riri ringi. Thirikari ya Murang'a ikoretwo muhari wa mbere guteithiriria arimi a kaunti ino kuingirira urimi uyu, kuria iriga kuheana makiria ma miti 500,000 kuri arimi, undu uyu ukiguciriria kaunti ingi kuingirira urimi uyu. Umuthi kaunti ya Uasin Gishu ni iteithiririo na makiria ma miti 10,000 na iria yamukirirwo ni minister wa urimi John Omtai. Gavana witu Mwangi wa Iria ni erire kaunti ya Uasin Gishu neko ma support uhoro wa avocado farming, na ni makoretwo makiarania na mwenzake Jackson Madago, gavana wa kuria Uasin Gishu, na ni undu wa guteithiriria kaunti iyo nao magie na uhoro ucio wa guthie na mbere magiukagiria sector ya avocado. Ni twi thiini wa Kenya yothe kundu kuria avocado koragwo ikirirwo muno ni guku gwitu Murang'a county, na kwoguo andu a Uasin Gishu menjira iria yagiriire guka guthoma kuma kuria makorobia makoretwo magika wega. So kwa niaba ya watu wa Uasin Gishu na gavana wetu Mheshimiwa Jackson Madago, tungependa sana kutoa shukrani kwa watu wa Murang'a na gavana wao Mheshimiwa Mwangi wa Iria kwa hii msaada wenye wametupatia ya avocado 10,000 seedlings 10,000 yenye tunaenda kuwapatia wakulima waanze kukusa ili tuendeleshe ukulima wa avocado. Omtai augite kaunti ino ni hotorete guteithiriria arimi kuingirira urimi uyu na uria utakoretwo uhimbiirio na njira nene kaunti-ini ino, guku akiuga mugunda wa makiria ma eka 400 niguo urimi uyu ugukorwo ugitwarithirio na mbere. Uasin Gishu County tunajaribu kuwameleza wakulima wa diversify, waanze kuongeza vitu zingine katika mashamba yao ili wapate mazao, wapate pesa. Kwa vile tunajua ukulima sahi ni ukulima biashara, so huwezi tegemea mmea moja tu, lakini at least ukiwa na avocado, ukiwa na kahawa, ukiwa na ndio utakuwa na pesa. Uasin Gishu sahi tumeanza na sahi tuko na over 2, nafikiri around hectare 200 hivi ndio sahi tumeanza kupanda. Ikorobia riri ria Hass ni rikoretwo rigika wega thoko-ini ya guku bururi-ini o undu umwe na nja ya bururi. Thiini wa thoko ya makorobia ma Hass ni mo mendetwo muno ni thoko ya kuria America, kundu gwitagwo Western Europe, na thoko iria nene cie ungiendia ikorobia ria kugoro. Na ikorobia ria Hass riendetwo tondu ni ri life span nene, kuma the ripening period ni koragwo nene gukira mithemba ino ingi. Kwoguo wathie thoko ya kimabũrũri, ikorobia riria riendetwo muno ni ria Handũ-inĩ ha Njata TV kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, ni Kanyoro wa Wanjiru.